فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نما دیم دات آنی سرا ترندے گواتے ما شمی روچانی تہا تاکہ آنا بچاشینیت رزوائی عذاب دنیا زندگی تہا واللما آخرت عذاب رزواتر عذابے و آکو مکنگ نبند. نحسات معنی لحتینا پد ما پدے کو تگ پشت ما پشتے کو تگ و لحتیا سکی معنی کو تگ و لحتینا شمی معنی زور تگ. اگر این معنی زیرک بی گوڑش معنی ای نہیں کہ ای روچ وط شمی روچتند و ہمیشہ ہمیں وڑاہند بلکہ معنی اشند کے پا اشاں ای روچ شم ثابت بتا.